U MLA ketujuai u wailat miki shelah hakini ki khajak sengi dehir lipai liseliu ya ki sarok wadamang uchna hapok ke konstituensi yang o ki UM haki chenong wo per wei haini ihir lipai seli de lang ki saheb na pok ke chenat PWD ki wayak khamat yong ki chenong ki thawa kiwi haya kalam wo wailat miki shelah ongo kini ki sarok walai pai tu to ki wadadep wai mo yurim de lang ipen benaya kamang poisa haga sengi bu mo yurim yo chna biang ya ke yaw musyang shopping complex haga khatli tarik Disember ajar pauso te kam wadadep ikti chek wato okre ya kini ki sarok khanao wagi chnong wadalai to na du chnong ni riang madur mukhla kasarok bypass na yengkin mentedu wo mi halat college usarok na salaro wo mi ha momon mi mentedu wakam jole ke chnong yalong Heni ilai lipai de chemo wa ikre man iwada sedang de wachna ki kenro kinala nei te emle ki sarok wa habu khlo ya usarok rim yo siang moria khnang wa heni liur yo alat ki mo ungam scam kamte kam wa ikre de sedang i de karpat u ki pajba ki lok ki jor wo man ki wa yai cha wela kamon ha ubanai February March yong snem araja ar paunru chwa poislap de to dep plak ya woro kini ki sarong to next ni wa kwa au puntip chapi yaki press wa nin gasngi ne liang yonga da layo inspect harangkat ki niki officer na ka PWD South or PWD Central tada lai le yaki inspection ne bha kamada kan mo phi hypor wa bo monong wa wai ya ka bo monong rim ya ka tai ka yam siang shopping complex pembena le wa yo sanction ne ta surok ki per po constituency yonga ta hitu por te da hadin ne tu da mun nin lai inspect ho to da dep khuten dar da yo da allotment da dep tega kam da sedang go tada la yo tegi chnong gi wala nin to da nado chnong ni riang ka chnong madur ka chnong mukhla kanika bypass na tin king min tu do ni ha lat college ka dem te tega nika salaro na ni na salaro go mi ti ha momon mi mtu bat kam jo le wa chnong yelong ta hadin ha ka jing lai yong rangkat wa ki officer ta da lai lipai yero tegi kam no man gi go sedang kam man gate te kam man gate te dang stang chwagi kini ki kenro kinala kam te ter bat kam jo le de le gi scrap yo ni warim dem te yo siang gi no yo stang yo siang morea knang wa kwa u elat ha kan ni liur yo rap chong utumu yo rap scam utu sarok tane te daw ho em ge concern yo le kini singiar ni baw em gi katu kat ni ki sen balang mo gi was nyap khai kini kam yo da lali pat ki ya uniu oh bypass ini te kwa au assure ya kile te da lain nin de kam man go sedang higa kam te korpa da igi pajba kam jo igi lok jor man pi ya cha te kam man go sedang di kre igi ni ki kenro te igi woro dem te dem ne nim slem dia sudiang no igi moria kam te ter te ni to belum mala ka jing kwa ka jing pentip bat hejo ipor ada pan jor ya ki officer engineer bat kam jo le mto du i jing la da pentip ile ya ki nong yalam chnong ha ki du chnong gi thau khana wa ki le yam lang gi yo gu pen yo le ne yo ki flag off le pen snyao ki issue gi yong ki le mi won snyao hun gi le ni wu jing kwa gi pen sia uat melum malah itu ini tadi perchang wa kumdet kat wala bad hakmat kini gi chnong le ong le ya ke department wa to wa wele gi wa penchna bha ho compromise ke quality te to ka jing la gi yonga nin gesngi next harai melum malah hawa hanen dekat February March next year kat chwa stang liur kat next year te yul complete ya rok ini ki sarok to wa gu de dep kanan tu